Jonga ukuthi. Jonga ukuthi bonje kazabe endini, qon? Mama. Bonje ukuthi. Ufuna ntoni? Ndihambele uSipho mama. Sipho? Mama. Oh, awukulandi ndaka. Umaka mala? Ngikonele mama. Konele. Mama. Bona kule corona ningasondelelane qon? Mama. Buyafunda into nibe ngapha kwecingo nibe ngapha nenisondelelane. Social distance mama. Lonto iya kwedini. Hluphe ntwana. Funeka ngobacabanga. Ingayijambiseni. Thina-ke naye-ke lo mama iyamxaka lena. Akazoyinika thina nje ngenzeka iyamxaka. Iyamxaka xa sinombuzo uba ithini le mama because thina asiyazi thina. Usenosibetha-ke nalapha. Yi-14. I-homework ezingaka. Ayisuka. Miss wasinika i-homework ezi-6 man. Yadika mama. Ayisuka. Ndidikiwe mna apha zento. I-homework hayi ndikiwe ukubhala apha. Fanele basinyamezele. Ngifuna uba ligqwetha. Khe ndibe ngumuntu ofundileyo. Dika bamisi. Umuntu asuka kunike i-homework man. Kule group zo WhatsApp. Nandikiwe into zo WhatsApp ma. Fanele basinyamezele. Wathi Ngoba nami ngifuna uba ligqwetha. 6 homeworks. Hayi suka. Ngale corona yenziwe sithi ngo. Thini? Kasenze corona thini? Mama lo hayi thini? Hayi. Ifeso. Cela ubuza fela. Ana imali nje ngifuna uthenga amalophisi. Yo mfondini. Impokotho zami zikhala umoya. Ibhungane. Kodwa yo malume wena ke nambona ngene gate na. Besenza. Xa ndimjongile. Bona efakile into uzafaka phansi kwalale. Phansi kwalale. La Bible ya. Khona into ayifakile. Ndimbambile ke umalume. Esa Bible zakhe zithi zathi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bamba apho akakhonzi. Akakhonzi tu. Sihlala nje phantsi eBhayibhile. Nje pha Sihlala pha. Ngathi sikwi-lockdown. Soze umbone ke ifunda la Bible. Okay malume. Sa Bible ufihla kuzimala. Fihla imali. Ma, ndibambile le. Ucima falo. Itheko. Ya. Hayibo. Hayibo. Mokothini imali yami. Mali yakho lo. Isike chips nje imali yami mokothini. Lesi isebenzele kwaMesa. Imali yami mokothini. Ndiyazi uyibeke kuye lo. Imali yami ndifake eBhayibhelini nje. Yo, ayisicacile. Malume. Le mali yakho inobe ithathwe lamadoda aseBhayibhelini. Imali ngathi njani ngoba useBhayibhelini wena kwathini mshana manje. Isicacile. Ithathwe lamadoda ngapha eBhayibhelini. Uthina wathini? Ofaro baphaya. Oh Yesu, wesu Yesu. Jonga uyifake eBhayibhelini mos. Thini njani? Wesu Ufaro. Wayelisela nyana ufaro. Afika ithathwe ngala madoda. Lelo nakisela. Ngoba kaloku yena uyena umuntu wayithanda imali. Ayithathile malume. Imali yayibuza kuye. Nako Sisikile thina ngo sithe kwaMesa. Ungayena pha kuyifika uyibuze lo. Ibiya ngamadlozi eBhayibhelini kwathini? Ithini lento yakho kwathini? Ithini kanento yakho? Ithini ulixoko omncinci kwathini? Malume awuyakhona amadoda aseBhayibhelini pha. Ke ngoba kwathini imali yami kwathini imali yami le? Oh Yesu awubazi babahlala pha. Yohane. Wathini uthini kwathini? Omar. Kamoza muthi imali yami kwathini? Oye. Ya. Oh Yesu. Yo, asiqhathile ntangambe. Hayi lena. Ayisuka. Yena uyithokile.